Ashe for me mo bibi akwaba e de by Emergency Ghana TV. And then so da fufu atwedi amponyankopon e de acheyen. Me didi se baby bia wo bia ekoso ye e de ama na ene story amensa ka wo fidie mu hase nebusia eye bufusem. Story no utie mu nsem a oba ububefu. Bema ububefu. Ye mami bi e de na sem abeda MFK e wo Lawson TV. Na remember no muntie story we se wuwu a the we are wechi isi fair ye no sometimes na enye ye webusia papa wo ho ene ye webusia bone e wo ho sanso ene ye wo ba papa ye sanso wo ba bone e wo ho ebusia yenko na enkohwe video no emma ye ba na mabeji wa dwenkyere e de afa asemu hye so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne nkohwe yanko pardon me ho ye oba pefro sen me pa cho ye frame me Cynthia mo akon. All right, Auntie Cynthia no pay de ne donam me pa cho anopai de boko me pa cho mete Accra among from poultry farm me pa ma cho me yekunani na me pa macho me shia me kun na me was 17 years me ni me kun atena 24 years na we soldier e was sunyane barras intino wo mo empenatria na nyinsen e baaye inti me wo me firstborn na ye hye se ye be e ware na ma se e ye se enya ade a obepene awade no so inti edidimo na second born so ebaaye inti no ye meni mi kun hyehyɛ sɛ nka ye to abofra ne dia na nka wa ye me ho ade ede aka ho so na ma sese enya ade a o be pene awade no so inti me kun eye se ko sise mene o maame ebe ye fine no enya ade awade bia ebe ba so inti no mi tu eho anamo ekọ mesofo nchen e de koto mesofo enim inti mesofo invite me elders nubine emaikuo ekọ maame nanim epa na cho ankwanko si hwe me sofo district pastor wonu ankasa tu anamo ekọ maami nanim epa na cho ankwanko si hwe mawofo eba maami nanim epa na cho eno nso sa ankwanko si hwe wosi du ogina ena wogina enya ade a obepene awade no so enne ana china age ebia wewu ni wochi ansa na awade ebeba so what's ba ne cancer me pa cho an say over my dead body I just say me wu ansa na ware na ba so me pa cho an to so inti no edidi mo na third born ebaaye eno so sa ye try bia still na maame ni do ogina ena ogina nti mi de mi hu se maye bia maye ma afemu die mi tu anamoko ono ne sofo nchen okọ praise be me ko ne sofo nchen de ko to ne sofo enim se mesere no boni bia maye maame ni bia no mesere no onjai e ma ne nka still na di okremu na okremu nti no e ma mi tu ma adwe mu nti edidi mo na miku enya edwuma foforo Bank of Ghana e na ye free barras eba ebusuan fie ewo Accra ha sei nti yetina ebusuan fie be ye 8 to 9 years bene maame no under one roof. In fact manfa ni easy kra manfa no ahongo no so wase na wono ase ompena ware ne so no wono ana asa akotena ne nchen wabusuan fie me pa cho abra na ukunu nti hobi me pa cho mi kun so na ono so ebetena fie hobi ntena munyina ne momma na na ati fie ho me pa cho ene ye chele ebe koso kama enya asem ketua de ne si wabusuan fie ho yes se me wo sebi bonsam jem chese mami akuti abo atemudie enya sem ketua wone mikum pena beye adamfofo wone no kwa sorry ba ko omko eyi ebom chese na maame no tumani ankasa time na mote abusuan fie ho no me pa cho nti ne mpena no na obefie ho
me pa try no be fie ho e na wase ne sa ukunu mpena ne de woje ne tum me pa try one ne kwa yie one ne kwa asori bom me pa try one no kra wo singing band mu one wase no e wa asori ba akum abra wo ne ba ne tifie ho no msa awarefo ye yawo miensa asori be na no aseko praise be okay ntina one ne mpena ne nyina wo singing band ni mu ho me pa try enti wo ba ne ba fie akuti abe no wase ne bo ma me friend pa ma enya asem ketewa me pese me hu nsem na wo kan bi enya ade a ne ba na obeware me nne ekina so ka ho ede na ade ye wase ho me de aduro na aye be ma no na me na munduro so chese ma sese medina tem na wedi na tem ampa minim time ebre kra me di ma se atem ma se kita asem we mu more than 19 years ma wona na konda me pa twa ye wo fie no one wase ekontokwa wakasa tia me ana waka bibi na bia me se enye sa na se medina tem we are sure say one kasentia mami because unim yes bibi nsikwa o se wase be sore keke ne ba de oba be fie abechia no na prekope o se menti ase e ma me ba nware o afi ne ba na kofa mpena fofora empena ne de one ne nam ene ne ko ba bia eto nyom omokọ ayie di important ade ye wase ma me frem pa ma se minim de media ye maami ya maami ekremu a besi sesembre ya me ka se minima na me boa minim de media ye maami nti adan na oka se wo ma nware ne ba no wantwe ho bokọ a chinchine twan o se me obana na mepe ade ntia me frem pa ma me pa cho na awo miensa abem da bi wo se time oka se ompini nyina no na wo mai unkroba wo bona midibi se wasemi oba pa o se time a wase ka se ompene e ma wonware ne ba no na wo nya mai ana meboa me pa try tinka enfa sha wo nti ade na chinchine twan at the age of 17 na be ma nya sen na ba ma no 23 years nti 17 pass out a free training center 1723 ne ma me se mempene e ma na me ba ne ntena at that younger age no ade no wantwe ho ntem de enko ana na be ma ne de ye wo a na ote ho a enyeyi de ntia ame frem pa ma akoye se akola asem na odo no edidi mitiri nti de obi abeka bia me se me ne na ene ekọ de obi abeka bia menti yo ayon girl aba na be se mo kona se maamefo papafo ne ka se ye mpeni ha entempa o oba motena mfie se yansa na ukunu ne film 24 years ni nyina no wase ba na ni enhia da me pa try ne to aso afi mo kwotena abusua fie ode mpena no ba fie o ase ne na ye one yenko ye nim ana nyankopon eye yadom yeto asase ena yesi edan nti no na eye esoro ne form nti yesi form no ewie ye ena yetu ekotena emu enu mpo no ma sese mikunim no wode meko edan na wesi no mu mpokra na wo bepo no wo beyi ni din afri ne mbem nti one day mikunko adwuma na mpake enyoma ena mede eye nti na akwakoye mikun dense yebeko edan num odo no wawie na eye ne dense yebeko edan num nti no yakotena edan num se dia mekaye nti na prot baako esan ewo honom ena menimikun ya adwense yebesi no chamber and hall 4 ewo so nti na me so me wasase baako wo asalaja ma me ton masase na me de be share chamber and hall mienunum nti yesiwie ye no menimikun etena ase ena ye nhyehyeye se obia 2 me too onu susu too nti sa na course wa since 2020 up to date me gi 2 rent wonu so egi 2 rent nti abrabo ne didimwa na ye transfer mi kun eko north tamale wo ko ho for 6 years nti 2023 mu honom 19th November ena met ombebo mi amane se mi kun okọ edwuma na wakonya akwanhia waye nyamedia
In fact, ebusua no ye se enya ade a meye kuna enne echena nso so eka ho. Nti sa yi anumu na na meni mi kun ya adwen se ebe kwakwa sign e wo court na se ebusua be penisu ebusua penisu o ye mienu ye adult nti ebe kwakwa sign wo court with that ebusua na ye nti anu ye yi ben yi ben na mu sign wo court no me pa 2023 na mu sign wo court no sa 2023 na wukunu free mu me pa cho ai date ben na mu sign wo court Ube kai month no. Me pacho na September. September na month be na okunu nso free mu. Me pacho November. Na se mu sign wo court September no. October, November na okunu konya accident ewuye. Me pacho wo copy of certificate wa ha. Me pacho ye wo me phone so. Matinte to aso memo asende ama producer yenko yenim. Me pacho yo. Inti no mo ye sekuna no omo mame enye inti minim de ba ya afei omo pene so se kuna no meye inti omo mame list se adisiredie mituto bibia na mede bre ebusua na baby ayeye na eni around na ewo nsawem pokua se ne ensawem na emutwe kakra ebusua ama mi babia ni mebusua ene adofo ansue se ebi akunani sue wa ha sei omuka chemi se eyie no eye enkabomu eyie nti emami ensi table nti no in fact enkabomu eyie no amamre mi bibi se ebi amenje na me fan serve ma hoho na se bibi sa mi ankasa na me dodo mu na me ye investigation na me konya adabre ewo baby ayeye eyie no opposite na me ye mi ngia ne ese because me da ebusuem na me da asafumu na area kra me team na me classmate for me ndan fofo omunyina ebeba nte o se minya baby me sorefo minya baby na me ye yi me serve nti omo ye se mami ensi table no meti ase me ensi table bia nti ade achen ya musu omu ebuka wo bia mbisa me se kunani ebia wo bo ekasen na ebusuafo na omo bo ka ne de omo yiyi omu sika ede ema awo mo wo bia embisa me na na me ka se ebia ensa bodia no dodo na akoma kunani ne mba nti na me ka se ebia ombe ma me ka kra se menje na me fanhwe enkola no titiri school mu oma me 10 pesos kra sika omode ma me ye 200 cedis omso omojai men ena shenap baako ene ne sika omode ma me nti megusua pani kra ye se wonje ena me se papa enye hwe je ena ye na ye sori ko ye season ebusuan frem bisa enkwala na se enkwala no ebeko school se ombe didi enso na second born no wo university ena last born no so no atro BEC ya oba beko SHS wo bia embisa me no wo ka se last born wo atro wasi me na mabre ahwe memba baba besi sesembre ebusua sika bia enka ho duodi ade ne 1 peso bia enka ho nti no beye month ene beye 2 weeks munie ene busua no efre me se mo pese omuni mi hia na property no mikunu property no yeche ena me see you mate nti no omo share date ena omo ba ye ne yete na ase nti mi bisa busua ne se lawyer eka ho wo hen because letter of administration no ye ne lawyer ena ye ena omo se lawyer enka ho ena me se me hwe omumu na do di ade no so eni ho ena me se na do di ade no so ewa he ena omo se do di ade no wo nya ho nti ono so ambebi ena me se me de minim ne se mo ba be cha ade wo se property ni na egada eye baako se si aka no akodi do di ade no ho ewo koforidua ena ne nyoma ewo north no so no omo nkofa emaaye nti no ade na omo ba beche no san ho na omo ba beche ena omo se omo de omo ba beche nti yete na ase no omo ye se chamber and hall esaso 4 no
two enkoma ne ba na wo no outside no na dynamic no ye 2 bedroom na me no memfa eno na esoro no uncompleted 2 bedroom safe contain mienu na member 3 no enfa uncompleted no na efie baako wo Oyerepa ewo estate mu 3 bedroom na ne maame enfa 3 bedroom no woni na busua na ne car baako pe Highlander no enkoma duodi ade no ana meseme no mo enya adwen empanifo to the extent say esoro na yensi ewie ye no enkwala nyina eko school enkwala ne beye dan atoa oma abrabo so ena number 2 Sebio abrewa 72 years 3 bedroom no wagba ne brewie anya hwe no omufama enkwala na omu ehye abrabo ase na omu eko school no intini me ne omu enya adwene ena afen so kana akwakodi duodi ade no ho no me ne no enya adwen because wanya na sade one share enkolei wa chese one share school fees bi ni akasa bia wo yi chop money bi mpachefie ne da so no me patro an we ni de motimu na na say estate na ode ama ne maame no me patro we ni estate na ode ama ne maame no say onfa we no enye rent na onidim me patro an ena we nso ye de wotimu no because my say uncompleted bi osoro ho no me patro an ti de enya hyehyɛ glass ne enema doors ne ade no eno no na letter of administration abusua no kɔgye ye no wo mo de no ema wo mamiensa me patro an ena efom ono na wo wote no ye yi edan mienu ede ama ne ba na ono ote a wokɔwo ne nkyɛn me patro an ti ade na sa dan na ye completed no wo ma na ono omote no kra no ya fe no na ama wo mo fom ho no mu bisa wo mo me patro me bisa wo mo omo nya asem bia anka ankyerɛ me maybe so almost say na DNT na akwakoba ne sa omo kyerɛ answer omo de ma me ne say omo say aban ama yeska ana me say na aban ama ye miku benefit asabi menya aban nti omo ne aban enkonkɔ aban ma wo say me patro aban ma me ne enkwala no obia 4 billion say 4 billion me patro etu wunya 4 billion wo ma me ensa ni nyina so obia nya 4 billion me patro ane nti 4 billion sa 9 me patro ane na say 16 billion me patro ane ena wo ma me ensa no enya efiri hukunu benefit ni mu me patro ane number 2 aban kyerɛ wo say benefit ni nyina na yesen me patro minim benefit ni na omo push to your accounts mo okay na say omo ankyerɛ mu say bia benefit ni total ni yesei but de onima na say wunya 4 billion uba pani nya 4 billion na ukunu uso yesoja ni ukunu bo bra pa me patro ayo bo bra pa wa resign free soldier corporal and I was join a Bank of Ghana. Wow. And a benefit in quantity senate nso ba mu me patro senate abemba senate de na ready senate is can obi ansan kan de me patro okay into the saying what je benefit 4 billion wo ma no so wo mu nyina je 4 billion ne ma me nyansan me patro minim de ne ma me nya wa misa say wasen susu nyansan wa misa no me patro da bi okay now unya nti ne ba bia nso se bia benefit no na ebro 16 billion and o ma che de aka ma obi a wonte hwe nso me patro there be okay but omo sunya omo part ebusua no sunya omo part ne maame no so kan ba wonnim de abusua ni nyaaye me patro ma yemra uhia wokunu na wato asase me patro there be no onto asase nti efie na eye estate na womode saa edan ni nyina ma ne maame no saa efie no woto ya na se wosi de amotimo no woto ya na se ono anesiye me patro de omo de ama ne maame no me patro woto ye mortgage otu awie ansa na wofiri mu me patro de minim ne say when twie wie na wogusu a wotwie minim na minim san hyehyɛ yense wogusu a wotwie because e to de bia menje chop money because also wotwie mortgage okay na rent no so a wode ema ye no woka kire meti me kra na ya mekai no se ebia eso a na se ebia obeba na wakọ estate no akwaje no de tuetue nti mortgage na wantue nwie no mutimi ene bank no agency no kokohia ema mo ye nhyehyɛ ye se bia wantue nwie ye ba betua ka na firi ho na efie na be ye de a
ananse nhyehyɛ na moyɛ me pacho ebusua no emiti bank no but ebusua no amfrɛ mi wom nti ane de mi ntimi enka no bebre na wa misa because say fie yi eno so wo pɛ ama ye de aka agapade ni nyina ho ne ya funtum afra ne asan akyɛw enti sɛ mortgage no wo munya nyi free hɔ no mo a ebetimi akodi bank no be breach of contract bia be ma ni free mo mo nhyehyɛ ya wo mbɛyɛ enti wunya misa ebusua ne sɛ sika na aka mikuna ntimi entua no makotua na wunya misa wo mo me pacho said ya mi hu no mi hu ne say bank no although when twa wie but bank na a cancel akabia wote nti omo handle estate no ene ne car no e ma ebusua wotete ya na sɛ wubisa mu na ye ka kyerɛ wo me bisa mu wubisa hwan me bisa weka ba kon weka ben ya bankers ni bi me pacho ane okay eno ye sɛ o ma hyeka na gu me na me nsusu ye wa because when him say ye pese ye ka ukunu agapade nyina bom obi free mu na sebe wanyensa mansewa ye kwaje letter of administration ye ma emra empanimfo a enimo mra ebam emranimfo ne ade ebam ne ya ka bom na bema ne estates eno eye agapade a waye nyina no ye ka bom e de gu paper ba akoso na ya cha ma obi enya ne de surviving mother ebenya ne so ne de enkoba se papa be man ne maame te ase a wonya agapade ne papa te ase a wonya bi enti ano ne de ye jama mranimfo enti se na wo ka se wokuna agapade estate no eye mortgage ususu se wantua anwie e kana agapade ho enti koba se ye de case e ma lawyer na ye ka bom na se abusua ne ka se mortgage ne kra no bank na gifie na obeye den mi bisa o mi pese mi hu se wo ye sure se mortgage no sika na eka ye wukuna ntimi entua no wo matwam e wo bank ho me pacho ansa na mi hu no me ye sure mate wukunu mukoko sign wo court no hwana na ye mo witness me pacho na danfo ba ko na ye witness because ye wo witness mienu wo witness mienu be ma no so witness mienu enti sa witness mienu no wo de hwan ne sign ma wo be ma no so witnesses no hwan ne sign ma be ma no me pacho me de ye madamfo e na me ma no be sign ye e na ono ne de no ono so frɛ na damfo e na obe egina ne chi okay enti nipa ba ko ne sin sign ma mo me pacho ane really eye nipa tu ne sign ye nipa tu ne sign wo de ena nipa tu e sign ukunu so de me pacho ba ko sign me de e na ba ko so sign ono ne de o ka kire abusuafo ne se wo nu ukunu makware wo court me pacho a me ka kire omo ena mo se sign omo ka kire me se omo ma me endi kuna no nti kai no mo se sign omo se na awade omo am baby ena me se pacho ye na edisade ye omo de hye na odisade ye ena e ba ne sa oba na wan kasanso wabusuafo o ka kire omo se be ma no enemy akọ akozinsa ye nya abrofo ye Ghana fo a ye gi amamre ene amane edi etu de yemfa ne se mo ankofie ankoye fie ho ade mo anya bibia mo fitin ya makọ court akosan wo so abusuafo e wo bo mama ne me pacha me bo mama ne ene mo kan den omo ka say ye na ye nhihye ye mu no ye say ye kokota besan ansa na ye ba be date atina se age awade no e ko ba ne say o free mu no me patran asem na ehu motena over 20 years more than 20 years no mo ankwanko sinsan wo court enkra miensa ene ba mu mo andwe wa to say 2023 September ena mokosan wo court November ena okunu free mu me patran abusua na se wo na okunu me patran abusua nyinyi na se me na miku especially ma se omo ba ye omo ne me besense ye krom ka cham se japade nti na meku no omo kan si menim direct abekra ewu emi nim ho hwe odede ne nya accident me patran car na moto what the bullet van okay no na driver na or front na driver a billion van there sikagumu no me patran and then so ye escort me patran na car ni konya accident o 2023 e wo kwan ben so tamale kwan so na say billion van there say etiminya accident e ma officer kese say etimi free mu a it should be in the news
Eba news mu. Mepacho eba news pa. Eba news Aljazeera phone na kra yi. Wow. Omo ba be che japade na o lawyer wo hobi. Mepacho no oni ho. One fa lawyer. Mepacho there bi. O lawyer. Mepacho there bi. Okay. Tese ne dia na pese abusua ne nyema o. Mepacho there me pese abusua no eye ne se eseti na omo se akodi ma se ba ni na abusua ho no ho na menti ase me pese woje mu ema enkola no eno ane me bisade a me pese ebusua no eye ena afen so ka ba akona akodi duodi ade no ho no eno so menti ase de enti a esese ne ka ba akonkodi duodi ade ho eno so na menti ase okunu ti ase no autocars dodo sen me pacho eye mienu me de ba akon no no so de ba o de ne car type ben Elantra Hyundai Elantra na okunu de ne ye Highlander pacho okay nti Highlander ne momu na dia deni na fa me pacho te se na entiase ama no empanifo won hyehye wo ho obi free mu na se wanyensa mansewa ye wo kwan ye fa so eche ne japade ma asumdue ene abotoye mu eba. It is one party entiase a abusua no montiase na yenka ejapade ni nyina mom media say ye gi estate ni nyina free ni maame nsam ne de oba Cynthia meme ne onya adwen because maame no so obedidi enti at least e was say ye ma ono so bibia wode be ma rent na ode adidie wo ye de adwuma me pacho me a provision shop ewo efie nanim me pacho ewo efie nanim okay ma me friend po ma me pacho me nya against say ma me na ebenya japade nu bi me ye match very well say ma me no wo chefa ewo ejapade nu sure. But uncompleted enkola omuko school na a grown up woman enfa estate de eno na twetwe maso estate no so na mutimi edema rent eno na ye commercial building a enka mo betimi enya kakra kra edidi ewo mu nti eno ne de entwa yie ba se ye gi ni nyina outright e de free ma me nsam no so de oba Cynthia me nso so mempene so sa nti ma ye nhwe na ye ne empanifo ne nkasa ye ne odiadeni akasa ye ne abusuani abusua pani so akasa ye from omomfa odiadeni ye friend sen ye friend Reverend Eric Yabua Reverend odiadeni no me pacha ye sofo praise be sofo okay nti Reverend Eric Yabua ena abusuya pani no so de sen abusuya pani de Daniel Asante mate ma yentie wo momra ha na shase niti opa you to the my facilitation to the bank of Ghana the relative na me wo friend lawyer bi le ama kwa wan charge and on them to nekesia na bank no ekitia attachment na dia mo economy fine you would have never what the car bank to me to our facilitation or motaka bank no emma nkora no ye enai tinkia ni education ni ba no ne papa me wa fa se ne wo miensa na o different friend first o akara pa na o de ndaware ajoti go so pa wo hene ba wadaroma so wo chiri mu ntina ma yedi ameti o no aha edi so the facilitation of the family no bank no etia sika about 2,354,463 ena wo na greater ni Cynthia would you no for 340,751 and Koran Yansa Obiana 42,000 but Obama woman 726,384 because no Osha 15 years you know bike no on Ocean no man 726 meba se ye wo Ghana cedis no se wo ma no ketwa na wo mu nya 700 and over na che 7 billion me pa chane ba sa wo kan se unya 4 billion wo ma miensa no so obi enya 4 billion pa chaba na form ye ketwa ne de no ko soro 7 billion ketwa ni nya 7 billion me pa chane na empanifo mienu ni nya 44 ana me pa chane na so nya 4 me pa chane na 7 billion rate mi fisa eska kese o difference in this one. Ma'am Cynthia, Mate, ma yenti ento asoy. This are 284.
Ghana City. Since I know my 2,264,043. Not that I selected so my own. Now my selecting so. So my same me and Mr. Actual letter the course net me here too. I'm not so no. Tika, would be a two, get him on 35,000 tier 2, Emma. You know, so many are 20,000 each. You so they beat all the party and yeah, coach, the teacher, man, Coranzo, in your Ubiana. Now, a down on me, my minute more. Oba mame sanmre mu ha sika papa ebobo de okasai ono ne ye odiadeni anase abusuapani mepacho ne abusuapani Daniel Asante mepacho ane all right sika wo bobo no ase wo 4 billion asem na okan no ebru sika ne bebre o se senate de enso so 2 point something ne ade wo ka bomu a sika ne nyina wo ankasa wunya asan mepacho menya 4 na member 2 no so enya 4 ebigu so 4 na 60,000 into wunya 4.6 billion ena oba penny nso enya 4.6 billion ena de otoso mienu enya 4.6 billion ena de otwato nya 7 billion na osesnet nso aba 280,000 which is 2.8 billion each eno nso senate na aba menya alert de but menya konko confirm ewo bank no ma anti Cynthia Unya alert ni free he. Menya alert ni free senate say omo apayi 2.35 billion ato member no accounts no but bank no ma me confirmation. Na wako bank wako bisa. Me pacho de bi me call bank. Sika kase sei. Ana usika na abusu nti we no de ohu ni koko keto bi. Because sika over 2 billion nasa senate former alert say yetue sika ni into your account bank ni nyama alert ubetimi akọ bank ho na wakọ check na ye no ma ye de 1000 ni 2000 kura America bi ade dru bank no elder member personate 1000 ni 2000 America bi a me dru bank ho ntemo now de 2.8 billion ma me friend pa ma me pa cho say amachu anka bank no be ma me confirmation. Yes. Sure say mature ye. Inti me no me try say bank no. Unim enya mature bank ni nyama confirmation but senate ama text message say ya process no aye transfer me boa. Etu ko bank no a between bank no and senate. Etu betimi akobisa say senate ama me message bi say you na process no muguso. On betimi ahwe no mama confirmation. Oba this week na me say me yes, process. Na chese se mehwemu a sika eye benefit ene senate no won ko awde keka ko 10 billion meboa da bia nya me nko ha da bi se de di kan wunya 4.3 ena se o se senate de no mama 2.9 alert 2.8 ana no ya me anya me enkra ne de no me pa try me ba na se yakeka ni nyina bomu a woni wo ma 3 account homa mo ye 4 no monko amusika benefit ene senate ni kabomu a mo keka ko 20 billion meboa me pa chane because the edikan wo kan for me enya 16 ena achire papa ebe kan 7 billion into 16 plus 3 krempo a na se 19 no meboa me pa chane me mathematics na edam na ene edam as na ma pass enti anu kwa 19 billion benefit no ansa na senate de no krompo na say ekeka ko 30 billion benefit ne nko a by say problem a amayete ha eye estates edan a wo mo che ya obo anyoso meboa me pa try ma all right mama mo audio ninsi sorry but then go so me unkuye and our boys got 4 on the side. Yes, so when you take there, and now what you want to know with mortgage house. I don't give. Mitiopa. No, our mortgage house.
through our facilitation and back in so we'll share you about what and go good to make you one we the man no clear come almost say okay almost actually almost and then we will not need if you're not the answer my so Sunday said yeah or Mamma at the papa knows and when do you shall not pretend to about some of me went for activity to bed 2 years and I know what you and I then change what does it do to you? The money said yeah who think Oba Cynthia menya point back on so ha abusua pani se wo ma no wo mo na nanche na wo matena from wo nkwala brem 2 years till time awukunu wiye yampa me pa so anya no kre me kotena me ni me kun tena ebusua fie 8 to 9 years na ba san se enkwala no ono na eti o mu 2 years enya no kre ma me frem pon timbacho o ma no wo munya ntena wo mo na nanche da ye na ne eti efie ba kum nti utu afirifie ho no mo no ode wo ma ne koya na se uja wo mo ofie me pa cho me de o mo koye just short distance ekwan wa efie ebusua fie ni baby a ye to asase si dan efie na wase ne timu na ye ono ani fie na so rent me pa cho ye ono ani fie ye ni kunu fie 5 bedrooms oh okay Matias ye na chese wo ma no na wo kura wo na o munyina na tifie ho enye se bia ote wo mo 2 years na wo kope ba bi tena me pa cho da bi mate ma mento audio no so na ensem wo mpa sorry go be no mo ti mo ho ene wo ma no ena boys got it in the phone you for me no ma different madano different parana now parana so far two and a so 2 seconds 2 bedrooms do we about with for so I we said that the attack Sydney last week and it's like complete almost no parango up a lot to 2 seconds the whole that parallel media because already more motivated ya from the coupe on ya the coupe the family you are and I want to papa me meeting me or so we have for the parallel and the Obamba chomo che ajapade no mo ma wote ase se be nipa ye nchene bo se maame ni ho a ajapade na omode ama maame na odidi so no ebesa ba be di o ma ne nchen omo ye sa statement no maame frempo maame pa cho da bi o ma anye sa statement no me pa cho na ebusua pani no ka senka o no na hwe ne maame na nka o edan no ye mfa ma ne na nka wondidi ho kakrakra maame frempo maame pa cho maame no oguso je ne kun benefit ne kun na ni kun ye soja pensioner we frame maame no gusoje ni kunu pension pay besi ende aban be hwe na akopem time wo bewu maame no ni kun esi 5 bedroom amana wono enkoa ene miku sister penny na etim enti enya de bi se ebia maame no oni baby te oba se yese epokura ensuo togum ewo mu se maame no ni kuna ye bia ma no obi mutede nanso sabe bosome nkron akwantuo wonyi se wukunu wawo no otua no fo no mema yese no omonom che no nyansem ketoa edamboa mema yese omonom che papa atua no fo ano ya bono ya froma mo bono ma froma munyini kura still monom munyini kura still mema ne nom nti oba ewo se maame no odi ne ba no so mfa so anajo na hospital na enti se ni kuna ye bia ma na se ne ba so so di bia gya na enkense hwe wotimaze
Nkan say hwe. Say awomaya wawo omu emema yesen. Pacho ba kope. Ena o ema mienu. Eti say ebema ebi kokoware na woye ajapade ene yetimi toka de cheye maame nom yetimi sifie. Oti asekura timi ye de chawo maame. Oba ne yebi ma wa oba obeka se wuku na agya obi nti no wonye. Mibisa wo. Oba yima no obegya na wonye. Me pacho meje. Yes, enti wo ba de e wo se udi so mfa so aha manya wedding certificate no marriage certificate no e de ato so 27th February mpacho 2019 ena e wo marriage certificate so menti ase ananya odi ni Me pacho ye no a Enoch Kwame Odame meboa me pacho ena Cynthia Amoako meboa me pacho to obambacho 27th February 2019 ena e wo marriage certificate ne so menti ase me pacho ye date na no 27 February 2019 ena mo worry ma me from pacho ma you confused ni date no ma you confused because what was o can say mo ye in September 2023 ena wukunu efri mu November but certificate a eda TV sui 2019 certificate menti ase obapa eba ne say me pacho date na ma you confused date no amex me kakra ma me from poma date no ma you confused because oba de yesi mema na ya na anniversary sini niema bi wo mon kayo but oba wo kai papa enti 2019 na huzem 2023 ene ba witrim ma you confused ma me from poma what the certificate to echere abusia no me pacho omogitum se edimo me pacho mo ye follow up echo assembly honom echo find out omokoye na no krese makosinsan me pacho na copy da ho okay nti ga West Municipal Assembly amasaman eho ena mokoye sa marriage no me pacho ane mate ma mentua audio no so na yene odiadeni Reverend Eric Yeboanso edi enkomo ma memmo abusua pani Daniel de enimie mi wi ana yakọ Reverend de ne so the program any day. The program any day. Which is the man so no go do that the program any day any say what the abeda Lawson TV Lawson radio yenti ono all right enti mbacho so we ne ye hwan ya Samuel Abra ono ne ye hwan ya ono so aka abusua pani ho mo yetu okay eti abusua pani Samuel Abra ono so ne de no no afi ma me nkotie odiadeni Reverend so de emra asemo so wanye no ho ade pacho tv yetu but only not na or enti nka say you baba uti le beka ni chepa so only it na the woman so say wanye no ho ade tie but we don't have problem because so sane ne womba or tinifie all things be no we assume say abaya empanawari anawari baba uti ma say metio yeah akafo wo ye disase edan odam yempawo no maybe story building top no nyewe but wa bosso as a burglar proof ni I don't visit the house in coffee or there but the report I'm hearing or some single rooms self-contained and nine about you no so pass of metio me padan say ntira metio pa so o ka figure only maybe I want kwala no for akodi enye onne ne wo ye and a trade ye onne ne wo ye and kwala ni nyina me mama na titi omo ba ye pe and kwala na move akobo mama ho I don't know the reason but kwala ni from the age of 2 years about you no so far of metio they stayed with my mom. It's my mom who nurtured them to their age now. It's because of me brother who I feel no 2 years or 3 years and Kwalana move no they be young na ho e be didi e be dampo because fortunately for them baby won tell baby ame mama won no e ben and they do more it's recently now we name the divisions now but you know a year someone okay count maybe who and yama omunya oni kwala ne kwenya papa 19 billion are you getting the figures I mentioned 19 billion that's what I was told with the name calculation every year no and our properties into the year you na film obi anko obi ampago obi enyi omo free afimu na from kaso
Said the tell you, see, will be at in one city, and you see a diner only team. I don't know the number of houses. Any about so but you and a stores or any only one man in fire, a terena, only no yen, only one man in fire dying. And a single room self-contained. Papa 4, you are a man, listen to me. Meet your power, what a room. I die for no. Yes, if I do. Now, one of mammy and son, and that story building in your fat, never two. Now, I call out back on one chain and your old mama. Or no fat single rooms in the 2. Now, estate now, I own estate, you know, young fashion surviving mother. No, so friendly because it was him who was taking care. I'm a president minister, and I mean, you didn't know Oyusuka, and a bank reference, and a faculty of us. Also, a Juma, we asked the woman, said, Ellie, I did all the payment because of Mpalaniti. Kana means no, this is a talk, it's not religious to the mama, but I'll connect you to my uncle. All right, I'll connect you to my uncle and any dear reverend. What day a chat to Obama who say Abrosan, I said boys quarters be away anymore and also can't a dine home. Me try. And only a boys quarters. Me try a chamber and hall 4 self contained. Chamber horse saying do 4. And also ma why. And no the 2. What's else not 2 year media said ya me di kan you know. You see dino every year no na oh yeah we say 2 what the 2 year be man the enti and no free mo no sa side no mo de nyina ma wa na so mo je bi free mo the 2 ema ne baba kono do free abonten no. Okay, enti metiase a 2 na o ka so mo de ama step child no enye abrosan ni mu 2 me pacho that but boys quarters na wa ha no enti abrosan na soro ne form ne de ni nyina abedi wo no wo man nchen me pacho ane ba wan chire musa o wo se wo chire mu no ye se e form ho no mo no wo mo de mienu ama abanoma no meboa a form or how many rooms abrosan ne de no 2 rooms 2 bedrooms na wo down and 2 sanso esro Basa abrosan ebi hwe ha se na ebi hwe ha 2 rooms apartment mienu and wo form but the 8 minute de 2 rooms per. Okay na just enye a form de no and omu yi bi de ma abanoma no but boys quarters na wo efie nanim a wo ne ukunu mo cheye a wo fa 2 bedrooms a no so fa 2 no ti enfa no so no ne de 2 na mo cha wo nyaaye no ene e de ama ne ba no me pa twa ne oba na sa de abusua insisi o me pa twa ma me friend poma esoro no yensin wie ye uncompleted nti member 3 no sabi omunyina ekọ school omunyina sabi eka ewo omo eho oba na sika billions ye wanyen wontimi invest se sika no na wonfa bi nhwe wo ma no Mama from Pama ya ne hwenti na omode sika no ema ya de omu school hwenti na omode sika no ema Jina so mama meba hello mama Esther good morning mommy mbacha pombo ko de Yankopon na adumo me ho ye na nso a Nyame adomo wasi Cynthia wa ha ya frame mama frame Poma ha ya Lawson TV mpacho yo na Cynthia somo de abeto ye nim ne se niwura efiri mu no ya wo ba no kwaya mo fa so eche japade ne nani nye ho estate na wo mutimi de ma han anko benya bidi ato aduane ama ne manadie no wo mo de sa estate ni nyina ama wo a wo ye enna enti wonte ase yemfuntum japade ni nyina mom na yensan ma aban enche ne foforo emfa mamo eno sanete awo me dem mo we me mpehwe sa sisi wani brade akura de wanya bo eche ja mo ho ani me bayi wonu kura da kro timi frɛ me bayi nan me do papa eno bre eno ya wo me no me bayi mi ko antitie de me kan nyina pacho uti ma me mpacho mi tie opa me ba me don me ko yie me ni na kasa no pa kuma si ya ni nyina kura ni nkosofo ndeko ni sister ni papa emi apani ba wu ma ni wu kan ya ko no me se kuya o mi la frɛ me kuya ko and many me want me bray ya no me bray ya abray and ya kwa me nna kasa no pa ya ne la kasa wi enyo me ya se me ba ya wu sister adia ya me pa na me de ti me baba ko so pitu mu oba sa o ya adwuma bank sa and me ba yi free ma ja ya nyina wo hon krofo kasa che me na de nyame ne de me wo kwa nka ma wu and ya wo fa na ja kakra ne nya hwe wa free mu a
enkwale bi wo ho ne sanya hwe ba akokra no wo wa eye anya di wo ho anya wa mo so me bra no so e bi si ye ko na ne no ko ne ma ye ko pehwe yo aja ye si mu ne ye ko ye ko to wo afie nsintie eno am ke kan sem ya no mo so afia edan nan wo ha wo mo de han wosa jan wo kunu ye edan me nim asimi kunu ni kunu de kan de e ma no ye ko e wase mi no e de han no eye ne dia eno mo se fine eye wo de dan a wo ti mu na esura yesi ni star wo ti mu ni dan eno si mi no ni wo e wo wafa ya fa mi no ma de anya wo ban eno si yo eno mo se o aya akuya wo ho kama wa mu chiro mu se wo estate jo se den me kura me bra no me na ja ko ho enti no ya di ba ma kuya di kakra ne so fo nso bra so fo abre kura nkan sika bebre atese wo be di kura ma bi aka kura nkan wo sika bebre me nim na ni bra baba wa no sisa someone tell bank ya wo ko ye se ko to awo ko ye obi eni ye ni abusia ni bi anko na no ko ye fojire ne nkrofo ko ye obi eni mo se wa ko ye ayi en wo di wo ha betena ho enti ni sister ayi ni titi acha dan no kwa de ye na 6 was here dey amamme enko dey 2 years and me bay ti ase ayenka me na ma hwewom oba akunu kwa anya me ba no kwa 1.5 na de ne bre me ne wo obesity weni mu ko no kwa anura no firi ha mai kura so ba ko brawo Ghana Telecom me ka bibia pa ni kwa me pa cho wo se wo na wo hwe enkwala ni 2 years ante no kura bi anim wo ba no afri soja mu no ye betina wo fie honom 8 to 9 years ante ye nyina ne et dan ba kum na sidan sa wo se wo hwe enkwala no 2 years woni bre no ha jantro no me ka sa ma ho nton woni bre na ko wo finya me ba na ko kire no me se kwa me fa kwa na ne bra o mo ko sku ame santi me kita kita o mansa me ko ka kire kita ko ase fi me nya sanga ne me ma ne yare da me so me bru ni ko ya popcorn e mo di aban me di bia tetadiane ama nkwale ma so mansa ya pon ama ko fa won e bia be ba na oba no a wa fi mu no kra. Hello Mama Esther. Na wo ko tin tro me sister me kama mani hu ne mani enu adomi a o mo kwa na da me na fie de da agree ata baba wani tura wo twa me see 2 years ata cho me ntwa ntro nji shi o me ntwa ntro nji shi e de ntro na se si ami twa wo se wo hwe me mani 2 years anti no kra bi anim ye free barras ye nyina ye tina efie 9 to 8 years mu ansa na ye si ye dan e movie akọ enti na hefa na wo hwe ankwala no ye nyina ne atifie ba akumo na wo hwe mo wa hefa si ye Cynthia Mama Esther sister wo ya hwe I so what is sign ya mala ya nwuna and ko ya ja de kwai me pa cho eya wo ba na eya sa hihye yo samoko yi cancel ho no mo no mo ko hu bibia eya wo ba na ya hihye ya because we say enya de a wo be makoya ma wo ba na ware me ende echi na ka ho ajiwewu maame wo si ajiwewu wo ba girlfriends ni nala maame woni omo yandan fufuo wo ba mpina ni nala woni omo yandan fufuo ansa na wo be wu no wo se wo ware police ni ante woni ni yadan fuo akos woni ni na kwa asole woni ni na wa single band mu woni ni na kwa tie na kakra fajire anu akwa ya media mi si hadi nyama akosi nyame se TV so ana me bra ni sika o me se kan me wa fa ya me bra ya o ka sei won ya sika se aka wo ye bia kwa o ku ya na hwe adan ku bia wo ye didi huru anti woni mi andi ni yo anti 24 years esunkwa woni mi andi ni yo anti na girlfriends for na wo so musuo anti na wo so girlfriends for so na mani na edin na me de ti awade ase Oba Cynthia onu wase ni meba Mama Esther
Hello, Mama Esther. Mama Esther, mpacho tie me kakra wo me. Baby a wo fie aduro no, Mama Esther. Me mpese wo ne wase ebeyiyi. Hello, Cynthia. Cynthia ye menkasa biem. Mama Esther. Hello, Mama Esther. Mama Esther, mpacho ti menka. Baby a wo fie na aduro no. Ahode anyone mo sa enti me mpese wo be ma wo pressure no wakasa bebre no wase ayiyi e wa fidie so enti ma ye fa wonsi na wo ne wo ma ne nkasa producer Mama Esther Kafra me mpese me ma wo BPR rise ye ne ediadini ene abusua pani ne ma me enkasa na yefre wo mo emehia ye be ma lawyers abam na obakunani ye be ka japade ni nyina abom na ya che na said there was a kai no media me ka bia kire me nua ne ho me sister ne ho meka no kre e ka me nko a enka sika kakra wanya no fa sa sika no ekokoi toa edan na e wo soro ne so ubetim de 1 billion kra complete baby level na adru no na say ne rent na ade soro ho be ma say so betu akosoro na ade form wa ma rent na wato aso ye adwuma sika ne ma ne na ho enyi fa nye life ne niema wo fire investment my patcho my pa for wo money future nanko oba meja abusuafo nsu ni wo mo ba ne so mfa so bi oba tan o efie no manje ni nyina mfiri wonsam me de abrosan na minim sa abrosan na se kra na yagema abanoma no but boys quarters e wo fie nanim ene ye de ama abanoma enti sika na aba beto wonsam okuna ni bi kura nya bi de ye kan yabusuya bebre churo se sika ne soso na wo senke ye kata obaye nim ene senka o se kwa me despite ne Dr. Lawson mo na mananko mo she mask unu mo musika o mo wo sika bebrebe ye sika na ye bobo no e she obaye botoma na se dani fie ene senka Dr. Lawson ne yiro oba pa beki unu musika o mo wo na mo fa kwa metanko wa ha kura nim sika wo fa wo afia mo fa kwa metanko kura nim sika wo sika pa fa tanko etinka wona mananko wa she mask eti ye bo sika di wa wa menka senke ye nkata ne na kata ne nim ade otie no nim ne voice eti oba sika ne de ye making a point blank nkire nkofo so de ye investment and no bank ekura wo yi di ato ni botom amu akohie ne twa na je meboa my patcho da sika no de investment nti enye cash ekura no nti akoromfo na amani wo mu no o de investment nti oba me de so obetie mafutu a enka de wanya ene usika senete de nam kwan so banyina no enka fa ne saa no wan hwe yie na ye jemu edema quarter equality bebam me da me ka kire o equality ebebam ye becha ne pepepepepe in law Ghana mrano yeni mpena ba o akra bia ye legitimate child enti emfa ho say wone wote ho ene okwo akra ne ba ye we den akra ne ka ho eti wan hwe yi a won be cha ma akra ne nya ne de pepepepepe me de futu a me de ma wo no no se wenti a ye de be fra busuafo na ba ne ene omunyi na ahia ye be ma lawyers abam na yaka japade ni nyina abom na fe kwan ye so mo fa so che no no wo magina emra so e de ache japade no ba pa de me kan no no me patcho yo me da say me patcho ba me friend pa me wa sam kakakra me patcho wo de ntia mama media chire ne se mama frempa mama srew bebre mi hu mi kun na oni hwe oba oni hwe so se obi na wo no oba sebe obi na wo no ukunu yampai na mfiri duam ene baaye mama frempa mama sama manu miti oba pa ana DNC American say estate ho ne bo no dancing building yin na yewo mu no e ko ba ne sa emra no e ma ho kwan sa matinti wo de mayenjan ma emra bigger of the property na mate oba Cynthia me ankasa me ma lawyer what you say me am ma lawyer na yaka ho na wan hwe ye be surprise o me de me camera sem na kire o ye beje LA no na yama omo lawyer na yenso yama lawyer na ye de aka wan hwe ye a ejapade no
ebi betimi afirim ebi nso so a na obetimi age estate na ma o se de wo pe no no eti ebetimi atobenkum ebetimi atonifa nti fe no ni hye utirim na yemfreja abusuafo no na enu omu nhia wa ha why na waba no ma no sika no nya asen me pacho nya the same figure na amunya ye no me pacho hane ukuno bo ukuna baso me ma 1 minute Boku baso papa ma me frem pa wa me kra na mani enda boku na baso say mi hu de men campo enchire mi kun wa asaman do medana se baby owo bia nso so Nyankopon endi nanim kwan ewo na kwantu so mate ukuna bobra o enye akunafo nyina ne nya ne sei oba ukuna bobra nkasa ma ye nyina ye mobe ma na baso but de maka no ye beje mu na ya fra busuafo no na ye no omahia ewo ha sei busua pani ene reverend o ma ye ready so mbeba enti ye behia na ya ma law emra no so ebam na ya to aso ho oi. All right, my Lydia. Sir, Erabe yentie wo futuo. No aye no say chenchina wo be di na say estate na. Ebe bono papa cause enye obi a na akwa aware. Na wanya no say de wanya me. Oh, wanya dan, edan wo enya sam kito. Na say wo si enya bi na say wo ye ya wo say no so na mo de je your friend say rent edi tuatuaka. Ade sister Cynthia wo futufo de wo maame wo papa wo ayi wo ho ene nti wo muntimi ntu Erabe yifo ya se si ya na akoba se wo te ase wase e che say o pay back na se no anjeje nani wa aware enum enu nti no o pay back se na se no eni kwan so onya hwe na yeda na wunya akunu dan na wunya akunu mama awo ye ya Mami Esther kase wutumu se eye ne ya wose ne doba no na ufiti ya na akohia obi a obi na wu no sister Cynthia obi na wu no na ase wanya kunu a ye frɛ no Enoch ya wo ne na bobra awo wo ma na asese wo manyinye nyesika no eye be ma no hu nsuo na wo de ma wo ya wanya ba ya asese no wo anya sika na ade keka bom kra na enkoda yi die nyina be ka wo die hu a eye sika ketwa ya wani mami ontie wa futuo se wantie wa futuo ne nsa besi form ya ba TV so a wo ba begu se abusua na anim ase wo kunu wo su papa se me yiri na ni brade wani brade ankasa sister Cynthia obi si ba bi o ka se ma bayifo no ahia ne de wa fra so ase wa dress kama mami da se ebusuafo midobi biase seja oje bre ma ekohwe video no eba ye se na midi kan ye no story we eyebufusem ankasa me yoba na nso story we emfa kwemu mame oba besia uni bema na abobra ewie bema no atoa nananom ewo nsie do ebusuafo anya obone ebusuafo timi de ejapade na bema ni die gya ono omode ma nanso enne oba wa ba betina fidie mu ase ka se ebusuafo na nche ejapade ni ye nti omonsanso ke ejapade no mom no musenso omonsanso ye de ensanso nche no foforo oba no ni brad yankasa se na MFK eni ma Lydia kan no oba no ni brad yankasa eye me na ka menya even Jessica na omode ma lady no nkwa na nka me metimi di abobra metimi e di abobra oba besia se bema no ni hwe why na ewu bema no e ma bema no ebe wale o se ni ma mi mpo na wampeni awale no so kra na bema no ye den e no tena ye okoye o court wedding ono tena ye ono wa wo ma owu ye nso ebusuafo na ejapade no omo anje amboso o omo ama obi o oba MFK aka bibia ba lady we are na adwin said that bidda onjintum opese omo ka bom no musanso che no fofo na mimi wogidie se asemwe ekokot na omo ka ejapade no bom no mo cha maame no di onya asisi ano dia court for the be mano no
ebe ketewa bi wenyi sika wenia wosi esoro no na esoro no kofa nkosi yin na omu wenwie na kofa nkosi yin dan yin suri ejuma be ya na ewo ho a obetimi di sika na ebusiafo ne di ama no obetimi di aje na wetimi di sa dan na rent inya usika e di ahwe oma yese mma bi e wo wiase mo we bi e no mo kan ma mema ekeka o ma adwen kire mma no ntina me di kan me ka se mma papa wo ho e na bone wo ho ebusia nso papa e wo ho me salute ebusiafo no ebusiafo na ya ade ankasa enye busuani bia e na betimi ajedia ebusia we aye no so mwetimi ama japade abema no e de ma wo oba no mwetimi di ama o asanso di sika na aka ho ebusuani bia anase ebusiafo bia 100 cedis kwa unya 10 pesos kwa unya 10 pesos unya nse ebusiafo wetimi ama wa ma ebusiafo no ko mbenu omo ho na ko munim kwa ko ma ma ohwe to the extent say estate obema no e di ama ne maame e na opese wo gisa estate no bosso ebusia no omo de omo ngi sika no sika no wedi 10 pesos kwa wo ho ko omo ngi ni nia omo gi ni nia wi no omo de estate na ono no preso no omo mfa ma oba no say estate no boy din say die na omo de ama sika ni bre enya de papa ebusiafo no aya ade oba di ebusiafo no di ama no somu ni maame nso ble ne ho odo se obehia bema no no ni hwe why na ahwe bema no fitini nkola ble ne maame na wofo ansa na obehia no bisa ho se eden na oye de bo abema no umani ska anase wo ye den se even so ma bema ni ska na se oboa na obibi mu mpo a bema na jebi ebusuafo no so aye bi na this time bema no otini so oti ase na meni na na bema de waya ade na waya ade ben according to dia wo ye wa ha se na kire se bema no wanya ade ebusuafo iti me kwa de ebusuafo no kwa na metwa mu kusi no omukra omaya ade because enye ebusuafo bia na ebetimi ya ye dia ebusua we ya ye o enye busini bia na betimi aya ade o abanoma enya boys quarters enya ska pre ho because onim say sa boys quarters no obetimi di aye bibi wenya dan we just obeto asoro no so na wa wedi hu sika no so eye wo ya wo ba nka me de anka menyaya nka MFK ne kasa na nka obetie but mami said that ontie nti di aye court na ese ye de ebusuafo no ko ni ye ke japade no bom na me de si na medical ka me mpa bo amebo ane se sika na ebusuafo ne de mo oba no oyi 10 pesos kwa fi so kwa na ebusuafo ne nye omo nji no mo ka ni ni ambom omo ka ni ni abom a no mo ache mo pe abanuma na mama no bibi fia no wan hwa omo de kokota obenya bibi asen ya waye no ya wenya no obenya asensa nti na MFK ne na akasa eja osi ontie nti de opese oye no eno ano opese oye nti busia bibi ebe free story we echi e dia bibia me de baba besom me de mesi lady no wanyagi nti drop comment no e wo comment section na asehia ne so be subscribe na wa share e de ama onue bi catch ma me esi anything any meeting e be san so edi nhyiemu e wa ha bio ebusia